KMDC nakaliang persya hapo ka Giant Hills Autonomous District Council JJDC kibadairu KMDC kibadang shujop thamai hakani ka kenti menta ka sngi pale jong ka lai trek unaitung kila penpau ka jing persya but jing sokya ka bejur halor ka jing ai jing tre work order shaki development committee jong KMDC berem bala syaram wat hadin bala don menta di KMDC kibasya je thamai Katkum ka Shiti bala IT menta ka singi hau EM badai pet ya ka Civil Work Department uma laski rambai ubadairu Deputy CM ka JJDC ya ka bala soy da KMDC bakentum ya ka kong Dewi Paya Tongpe kong Laya Wan Lam Jinghun Kenriam Marikut Paren ma da Amy Liam ma ne Maya Lamare bat uma jam shaprang potam kilabu jingkeli balai keli ja kumni hapo JJDC bat kidawa banyo ya ka jingshai ka bapura kini KMDC kila penpau ka jing persajur ya kani ka rukam trekam jong ka JJDC ka bala IT ban pentre work order ya ki scheme ka council syaka committee jong UMDC berem ubala syaram menta ka kenti syu kini KMDC kila yo jingtem baladap an penmi bon teliki work order syaki development committee kabadai jong KMDC berem ex MDC wat lada don UMDC ubala jit thamai di kipalpa menta usnam arhaja arsan halor kani labu jingkeli ka kendon an ayu lani ka hukum ayu kabla penkop bor ya ka development committee jong MDC berem ban shim bat pentre yakini ki skim sarkar lakeliru kani ka kam demo ka jing penhiar dor ya ka bor terikam jong MDC uba syang haka jaka menta bat kalaru pan penhiar dor ya ka hok senchar padba labu jingkeli kiteki MDC lakeliru ladanmo ka jing penpendapat ba ka ba ai bor syusyu ya ka komiti jong MDC berem hadien ba omlong syu MDC jong kata ka constituency da ka ba kedau syai katkum ka para 2 7 jong ka 6 schedule UMDC untrekam katkum ka por ka balabu dakaan latnyo lada syaweng ni syak penbej hapo ki kendon balabu bat umla syu ban shimmenta haka sinsha ni ka development bat ka committee ka bede bat uru ka kutno ka bor trekam uma de Amy Liam MDC haka jingkran kilal patai ka bor ulong hadin ka jingbut dien lalap baka department ka yadlan yaki MDC thamai ban pintre yaki take work order klam da pentem shaki da ka ba IT be cheki MDC berem haba ukuli na UEM halor kani la yo juba penban ya kani la bantre kamlang da ka jinge sotho jingmun da boro arngot ki MDC berem bat bathamai kumta ula bo jingkili kumnu kani kala banlong ong umaliam kokong Dewi Paya Tongper kolong kum ki MDC ki badang shujab nilatip bakaladon kani ka scheme Henry kumnu la pentre kam da KMDC berem bat kani ke jingne ki klemburam syu ya ki kum KMDC ki bedang job thamai KMDC ki barang syu job mo ki kumni gi donang ni la tip spang gani ka scheme bakadon jong gani ka berim Henry haba unu MDC balarem jadi sya committee ju ka de bam kamdai ju ben access namar gi hab thau committee te mangi rumah Henry haba ngi leknya kedu yo IM uang ba ngim la ngi haban ai be jagi to ki berin hande ka e ba ni solong ngok kolong ba ya ki we konsensi kamlong uniform kan ni jing da jengki don gi we ko constituency ki alat ba patmai un pentri kam ta ki scheme hande yangi pade ki ong la ki ong ba na marba mutual understanding telada kata ka an kam sha ban pen kala shangi ki patmai kumdu kata ka mutual understanding kan trip kam hatu ka an haba kala don ka di menteri kam kata ka an mereka ni kedai jilak senang kemat kat kum kecil selut ni kena kedai jilak senang kemat yang ni kedai jing ibe yang ni kedai jilak senang kemat kedai bakim burom ya kena kejing cik sang kipat ba ni wan hang ni because of people's mandate jadi mak kata ni kuat ban sig clarification kalau ka an kalau ka nong rimba UEM dan ni kena department kimla ban implement dan ban ai yang ni ki bajak mai ya kena ki scheme
Namar ba kadai ketam kejongi. Tekani kata ini bat ni pai ni kuat ban pensai so pat ba halor kan niru namar ba kara kata ni kuat ke skim om namar jongi ni kuat nam tau pat ba. Teh bangi syakta mengi di pat ba syakta. Kum konsumsi junga di pat ba on syakta. Tela daman tau barang udang la ban pentri kambe tak skim kementai lo kenyangi bengin job. Kementai yo pat ba kijit mentamai no ini. Dan nama kata ngingin lah ban perjanjian kini kejing batai kita IM dan kata department jo ni ko ban sik clarification lembaga jing tho legally kalau kai kenong rimbayangi kim syam la ban ai hendri ya ki wei pade ki bagi ki briu jong ki bagi nak party jong ki implement pade ha tau batmai kani kam long uniform so we are against it but nginang ya bisa kemat bangin yo ya ka hok jong pada di committee ko thung dagi namik mat dagi MDC Tersekawi kuat ucia cucu ini, cuba bentuk katkam kejengnya kelam yang ibu EM in charge, yang ngasih bludi, orang bumi MG kendon, waktu kini tok ke central scheme. Andre bentuk katkam kejeng pencia orang ada isu ya ke preliminary work order swag election. Kuat tip ya kejeng sekian. Lada ya kini ke preliminary work order da sign the we engineer. Cuba uniu engineer wasan ya kini ke preliminary work order da yuk pensionu. Hak wo issue one ya ke original lainnya ke final work order happy wo usan biang do time engineer udah yuk pension. Mungkin tu hap cap cie. Halor gunung remu tu kuat utip wa Kejok ko dia la hadin kejing job yang ki MDC ko themme yele wan kani ke komiti ko rem dak em ko ko hapu san da em ko hap ko pengkrek kam ya kani ke skim im to buat daw ko thok daw ne benta ke skim rekwa I ya ke jingchia ko paka he to ko kani ke benta ke bas ngasi nak liang jongi ke MDC ko su job po ka HDC hajing ide bar ki skim bi sakten jong MDC berim lagi jong ki konsumsi boleh yang angkum nama boleh hak tu kupor swak election ki MDC jongi ku per konsumsi kita ada propose kalau kita scheme kita hak tu kupor nak kalian department kalau ada isu tangkap preliminary work order hak tu kupor empat ada sign empat ada agreement empat ada implementation mana le masih poin yang ni office masih job mengingat ngelik yang nak kupor IM ila jubah ini ba ngimna le mar boleh ada isu yang preliminary work order hak juga poro iong ba ada agreement ada biasanya ke tender ada implementation kita beri fine to la biang ta sen boleh kile swak election ke mod ngim dan bor suki pusuki ngana kalian jangan ngambun ke manusia untuk sunat unta ada nang tang le kile resource hajing dia berkena department kena scheme berper bersaktan ngalapan ban ba plan de dah kini kismi dah kini benar benar kawan saya kita agreement kawan le kita implement kawan le kita tender without our knowledge ngapan dapat scheme ngimdan daw kita ki nong yo nong lagi scheme henry ngidon daw ya ke department balai kaya lat ngi MDC hato ngi de ki mo nak ko por sak kli balai ko ne ki ang bangim ala kat kong akal kan saya bapak kesik schedule ci simbol kelap MDC ka komite jamu kantor bawah syuk ngan kata kini sepang komite lada MDC address segi scheme hak local committee kemud kata local committee la pet lakmi ta uhesnong lada da uskatisnong lada da executive chairperson lada MDC address segi scheme hak development committee of the constituency kebamud yakni committee labat lakmi da MDC tersibuk ngim tah ne baru la address yang skim hak development committee lagi jong konstitusi dah hang nang restu chai ba ueu klido jong ni committee kemut ngi MDC 2% mentah dan kemuk yang kini di department kini ke office kelak ben ai bor ki hang nang lakili bon lagi kendon ngi lakili ki ni ka kendon ayu dan ka hukum ayu ka bal pengkuk bor ya ka development committee jong MDC berim ban simki ne ban pentrei ya ka kampen roy ka baar kini kam demo ke penhiador ya ke bortre kam jong MDC ubasyong hak ke suki ke mentah ke belai la dan mo ke pendapat ba
baka ai bor susu kya ka komiti jong MDC berim hadin ba ularem panlong kum MDC tahne dang itindus dang pos ya IM lu yang ba amar gi snow dong ki konsumsi ki balaban implement da ki MDC ba da suju te yang yang emla sedangkan kili ke daw ba yang kumne namar ba uneu MDC bundan su apa JSDC usnya thuklang bat brandon kemud uneu berem baru uneu bojot ki de jumut lang pi siapa lah selalu mau jing de berkata ledai ong ba don ke an umla ban change de ka komisi kine ai ke ewa ta an kile semua ta kana example bi goi usun rang bar kun the ke so ka khna hato ki la se ban ong bangi de jumut lang umla kan ban kem lo isalo kata bi ke bos ka thamra ka an ayo kipin le kena ka kip apply ke pok je si jong ni tengin kena jong MDC kiba sakta ajing de bakne skim ngi ngin alat ni ja sikmat ba hakjo paro ngi radap ai ji thok sa EM beron beron jong ni ban ai specific clarifications ajing de bakne skim ngagan ban biang masya yang ren bele deba bele kita ki komiti ki berat hanbor ban MDC berasal mentang tanaga dia ngajong ngaru asnga ban ya ban kersan lem ya ga jing ong jing ki para MDC namara ga jing songtho hi ga jing ni kalong ba kat balahi he ki skim ki la da ki de ki skim jong ga council ne ki de ki skim go wana ka central ne go wana ka state kan kanong rim hi ga de ba UMDC ude ban punya iki ba UMDC de punya ba mo UMDC padang long mentah te ini sang ba kam shong nong rim ha ro ba ya ki skim ki bang ingi dei ban pe ban kini bang ni ki MDC ki bala sajid on penyai on pe ki da une MDC barem le dak ta ki priu jung da ka komiti ke jung bat kunta terter ka kamlong ka basong nia ha ro ba on penyai ki telada kalang ka shong nia ba on penyai hi barem ka mon ayu banan ka election do nan kam mani election jit be yo barem ai une serta ki ke bora penyai be yahu kamdan simode te ini dia katakan rim ba nang ne sakmat hi niyo I bakadon ke ke bombe bomberti hapo chong ke council barkata si bombe bomberti ko wena kita kalong ba ladai ki priu chong ki ba pisngo ya ha ba pisngo lan jing de ki ba pisngo na mensim kalong magin alam punya iki badai pada ngi amlong pikeng kena ngi pikeng bangi tip pimboram ruwat ya mandip chong ki pai ba te ka jing wan jing menta nang ba chong ki kot khabar kalong ba ngin pen pau ba im kwa ba kan dengan kelab presiden imko akan kan kela bahkan kan ya dong si ya dong kemudian nak apa namar bentangi sakta la syai makiru kin sa sakta ya ka sini ba anda ka sakta hamat kasih la jang kin sa smutu hado kan no kapang dengan sim nak ta daw sim yang iban ba ya ka jimpnya ya kiskim compare wala dala propose ki wala dala perwa ki dagi MDC ki barim handai namar ba om syamala penurlong ki hapo katem kejongkin barka aingro ka ong ba sisin bakal akut ke jino MDC kamu gitu ki komiti kecil punya itu kelaran laps kelakut no deban ahan awar be ki dak pasuk mensim dak lenti jong aing dak rukom dak borom syakibat mai namar ong ipi ba wala dak om la syu ban IT syakibat mai namar ada ya kita ki bla 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 kumne kuntai handai ong ipi pat ya kapan sign pat ya completion certificate deban saya mengi kibat mai atongin sulang mangi pa kita kinong sign Gide bangi saya kita ki nong try salang ka ki ban sulai juga ya kata bangin susai kan tip kado kadang la syara dia kan kono kampam sa bampong la dia kan kono bombe bom ti kecil punya inti kli bangi kan ki basai ki na kata daw nong ipi sa sisin ko kinong yalam ki bulan buram jang council skap thu ya conscience ke jang pi skap ya kanong rim balle ya kabade kana makan bu jing bakla nang ne syakman komplesi